ایوارا خیر بنرین پانوراما چارپل مدیای ایشب ازو برز محمد سلیم اوزون امی روژوا گرم که هم لولات ما هم روجلات نابین و هم جل جهانه امی حتی بکاربن لسر بیارین گرم شروع خواب بکن امی وید کن که هون به فرس و تبنیه خواد برنامه دولمند تر بکن و جنها باد بجم بهویا گهداری کرنه برز که سلیم تو خیراتی ناو خیلی دابا سرسراسه چاوا برای ev hafta rojeva me dîsa zav germe آره والله çawa hemî temaşevemanê me jî pê dizanin eva di roje keve roja sê ye ku İsraîl û Amerîka li ser masê li hev nekirin li gor gotina wan bi Îranê re lê eva di roje êrişê ser Îranê kirin به موشک و به درون و به ادی چه اوکیوان هیا چه کیوانن شر هیا ایریشه وکرن و د ایریشه دا گلکی سر کردن نزدیکی پنجی حد چلونه پنجی حد سر کرده وان به سروک روحانی وان علی خامنه ای که آباد نزدیکی 40 سال بود لسر اقتداری بود دولت ایران ادارت کرد اوانا کشتن لی کمرو لی دیروکا ایران دنیره دیروکا ایران وکو که تئوریا تروشکی دابو پیشی آقا کدگوت چیه بردوامی شورش یعنی sürekli devrim جروج اوله که دست پیکر هر بوسا دست پیکر پیشی لجینار خواه خست به عراقی را 8 سال شر کر باشید حتی جی کی مرام خواه بجی آنی پشتی دست پیکر ناوی که ام دبیجن هلال الشیعه رابو هلال الشیعه درست کرد حتی وسا کرد لأوروپا لدرین دولتین دنیای تکاربو لکو بخواستا کار خواه تروریستی جی تکاربو پیکپانیا حتی دحف سر کردن کرد جی رزدار قاسم لو شرفکندی جی بوان ترورا هاتن شهید کرن یعنی دولتا کی وسا بو و بهز بو جی سیستم کی دانی بو کل سیستم دنیا لبا کسی جوی سیستمی جی تنه بو ور حاصل و اوا چندکیه کل لگر امریکا چندک برای که شر 12 روزی کد بیجن شرکی وسا چیکرن لی اوا نه ترا امریکا کر نه جی وانا تربیه کر یا جی هنکی هشوان گوهرت دستلاتا ایرانه لی اما چند جار دو جار سه جار سر ماسیر رونشتن لهم نکرن لی امن از تی نگیم دولتا کی مینا ایرانه دولتا کی که اوقاسا دیپلوماسی زنه دولتا کی که اوه 1000 ساله بردوامیه ویه امپراتوریه ویه و جی سیاستی جی زنه دیپلوماسی جی زنه چوا کاری چوا اوک نکر که او هر دو امریکا و اسرائیل ایریشه وکرن و جاردن شر دست بکرن و آوانا چیزانو که جارا شر دست بکه میناوان شر 12 روزه بری نابه ده کلتر ببه و هدف ده اقتدارش جیوره بهارتن لی پشتوی و دولتین کنداوی جی کتنه نابه پنشش حب دولتین عرب جی تیدانن ها و ایران بیکسر جپا خواه فرکر هم اوکین بارگاه امریکا تخست و هم جلوان دولتین کنداوی جی تخه عربا جی تخه یعنی اما بیجا دجمنی خواه یکی دو دیا خسته 10-12 و آنها جی هم بریتانیا فرانسا آلمانیا جی نها او کرنه بریاردان که اونا جی دی تبلیوی شری ببن او دیخوال دروی نیلن ایجا لیلی جبو پیشه روژه دی چه ببه امی باخفن تو چه بیجی؟ ده روژه وقت گو پر گرمه روژلاتا ناوین پر گرمه سر اکران چار پل مدیا ما گلک جارا گوتو بو روژلاتا ناوین قادا شر گرمه
وی بردوام بکه ور خویایی او دوام دکه براستی شر کو آنها هیه شر بردوامی شر 12 روزانه برای اسرائیل امریکا و ایران دا دوی شری دا یعنی ام بیجن وک جرباندن بو یعنی که چقاسی قوت ایرانی هیه چاوا کاره برخو بده جبر ویا بو جبر سببین چی بو تابی جمرا تاریه لی وک ماره کی بریندار هیشتن ایران ماره بریندار هیت تالوکه تره لوی جاره یعنی خویای حاضریه کی دور دریج کرن امریکا و اسرائیل هم دواره عسکری دا هم دواره استخباری دا هم دواره تکنیکی دا هم دواره گیهاندنا کشتین خو عسکرین خو و لوجستیک دستگین خو دوی دره دا آلیه که دیپلوماسی دمشاندن آلیه دینا حاضریه خو کرن و درێژ کردناوی خویا بوو کو سببی کو حەزریا خو tam bikin keştiyên xwe mezin şand Amerîka û istihbarata xwe top kirin hê dîplomasî dewam dike Xwedê giravî ev em li hev hatin wayî em li hev tên û vê şevê de rêxistin carkî de Alî Xamanî têda û mezinên îdare karên Îranê têk birin ew istihbarat bêguman ji hundir tê yanî wer xuyayê ku ji hundirê Îranê di seviya hêlî berz da ê ku istihbarat didin Amerîka û İsraîlê henin ji xwe li ser navê hineka anha disekinin Xwedê giravî dibêjin ji wana yek navê wana nayê bîra min girtine bin çav jî bû çend cara xelas dibe ew camêr welazim vê carê xuyayê eger armanc guherandina rejimê nebe jî Îranê ji ew ê derxînin ev rewşa ku ew tiştê ku li Îran dikir di rojhilata navîn da û welatê xwe da ji bo cîranê xwe ra ji wê rewşê derxînin qet nebe Îranekî bi Amerîka ra hevkarî dike ji İsraîlê re nabe xeter û ji cîranê û derdorê xwe ra nebe berê Îran hate noxtê ku rojhilata navîn da wek bûbû lîstikçêker yanî hegomanya xwe heyya behra spî heta Lubnan û Afrika jî rola xwe birîbû Sûriye ji xwe bên kontrolê dabû ev bêguman nedat hesabê Amerîka İsraîl û di îdeolojiya İsraîlê da pardon Îranê da heye ku İsraîl binî de qebûl nake yanî hebûna İsraîl wek dewlet wek millet qebûl nake ji îdeolojiya wan tê ji îdeolojiya şîîtiya İslamê tê bi vî awayî mêze dikir û hevkarên wî jî bi vî çavê mêze dikirin ew ji bo İsraîl ji bo evlahiya İsraîl a jeopolîtîkî xeterekî bi rastî mezin bû ne tenê ji bo İsraîl jî ji bo berjevendiya Amerîka a navçeyê û serda jî ji bo rejîmên di navçeyê da û bi taybet ji bo welatên Ereb serî de ê Kendalê ê Sünnî û ji bo eksena Sünnî xeterekî mezin bû hate vî noxteyê ku jêra gotin bes e êdî ji vî saetê şûn da İslama şîya radîkal a siyasî lazim e pêşiya wî bêgirtin ev proje bi Amerîka dest pê kiribû dema Sovyetê da mesela Efganîstanê da em dizanin proja İslama kesk Yeşil İslam projesî digotin xurtkirin bû bilêserê wan ana jî dixwazin pêşiya wî bigirin
و ری ندن ایرو ایرانه لسبه دو سبه اوی دور وره کی دورا امی سر بسکنن لوی روشه دا براستی ایران اگر رژیم به گوهراندن یا جی نی گوهراندن چه دبه بلا ببه نما ایرانی بری ایرانه کی ویرانه خرابه ایرانه گو دست و ننگی وی هندر هاتنه جبرین بری دستی وان دریج بون دستی دریج کرن حتی لبنان سوید چون لی آنها لهندر دست و ننگی وان وک کاوا عملیات دکن کانگرر دبه ننگی یکی جه دکن و ها دبه ایدی نکاره به خوی اداره بکه لو ما جیز گلک گوهراندن مزن را وک حمله گبهیه داخوازا تابی بگومان سری دا کردا ایکو چاره سری رادیکال دخوازن گوهراندن او رژیما خوار رژیما کو خورتن کردا و مخالفین خو به وینچا گری دادن ده میدان آدا داد کاندن او رژیم بنی دا بچه شوناوی دا لسر بنگه ها هر ملت کاره به حقوق خو دست خو اداره بکه ایرانی کو نسبی بجی ناو خدا دموکراتیک سکولر به ایرانی کوش جیران خورا نه خطره کی مزنه لی بری همویا جبو کردا مهمه belki hala duyarım da emeği verin ser bıçın netice bıkhara bine lomajı yani en ku diji vi derd kevin beri Saddam'ı xwinxwar diparastin vaqta Amerika Saddam xist gotin emperyalizme û Saddamê ku li Helepçe 6000 Kurd bi kîmyevî qir kiribûn diparastin. Hêjî ê ku bi wî awayî mêze dikin henin malêsef Kak Mîrza nav Kurda da jî henin anha ji do pêrva hem Dem Partî û hem Pajak daxuyanî dan dibêjin rêya siyemîn yani em ne Amerika İsrail'e ranın êrîşa Amerika İsrail'e yani em rast nabînin dijin vekî nabêjin dixwazin vêya bêjin û ne jî bi rejîma İranê ranın rêya siyemîn ben û bi vê girêda bêguman PKK'yê Abdullah Öcalanê û berdewamiya wan Pajakî aynî daxuyanî dan ku ew xeterekî mezin e em ê bi wî awayî girê bidin ana. بله لیکن مرد یعنی هنکی شیروان جی دبیجن یعنی نیت امریکا تنه او که بگواره رژیم بگواره لیکن هم لید نرن با آوای کل ایران اتخه پیشی لسر سروان سرکرده ایرانه ایکو حتی نها خویی بریار بون خویی گوتن بون خویی بریوه دبرن لیدان وانال کشتن یعنی ای سری او که کی برن آدو دیا که مرو لید نره لسر بنگه هیوان عسکری دخن لسر بنگه هیوان پاسدارا دخن لسر بنگه هیوان انرژی دخن یعنی که مرو لوان نره بمن هناکی او مغلاق تی که گوهرتنا رژیم بلکی ده او کیواندانی نه او تشت جبام مغلاق تی ده رژیم از رژیم ده رژیم محقق ده بگوار یعنی رژیم های اسلامیستا که شیعه که بیجن خمینی دا مایه او رژیم او سیستم ده او تک بچه اجا لجیوی کی جی بگره و مر لسروی نکی نیقاش بکه گلو امریکا آنها لترم ترینه دنری ترم تبیجه امز آنها صاحب alternatiف من هنه halbuki Trump خود بجه alternatife ki wî jî wextê ku ew topbaran kirine û wextê ku lê xistine di nav goriba wan serkirdeya da yekê jê çûye ya jî yek dudiyê wî çûye ew çap demek mîna Venezuela dixwast wana ji wê hilde nekarî ji wê hilde wana bikuje cî wan da dîsa nav
مخالفت الوی مخالفت چی تنه بلکه مخالفتی بدزی هبن حتی انها او نکن مثلا یکی جه احمدی نجات بو احمدی نجات تو زانی که قاتلکی بو و دمکی دریجی سروکاتیا ایران کر پیشی لوی خستن پیشی یا او آلترناتیف جور تیر را کرن آدو دیا لوان خستن و ور حاصل de رژیمکی که ام دبیجن وک لیبرال وک نظام چی گلو دیجوه بکار به درکبه یعنی دویدا دنب اوکادا ایرانیا دا آنها وک مخالفت کی وسا کسی نه اگر سه ماه چهار ماه بر انگلتره کره شاه گرد درچو هنگ پرورده کر حتی دجوینا های لألمانيا داويجي آني بون دوی راجهنا کی اوکات کرن لخلق و دره بقاسي خامنئي بقاسي علي خامنئي للدجوي نجي ایجاد امریکا و بینا بخد تسلیمه و بکه و مخالفت دنجی کرد و بلوج و عرب جی لدجوی مروی نشقا جنهاوات بجاز از گاز ورم از ایران کی سکولر بینم ورم و هر وها برا کرد و نظام کی و برا کس باسا تشتوسا جی نکه هم پیوی العرضی نکه یا بیاد تشتوسات بجه ل براستی آنها جی لگرینه اجاج جی لپرسینه که مرف بنرکاج ایران ده او که چوا درکبه اداره کی چوا درکبه Kak Mirza وی وارده تو کس نزلاله یعنی ترامپ بخوشی اچ قصد بیجه سی alternatifi me henin nezelaله seridat got govay ez tayin dikim û ez wiha dikim rojane xwe digwerîne rewşa Îranê ne rewşa Venezuelayê Venezuela bi şeklekî binîda li hev hatin bi awayî kirin Îranê da xwestin tiştê wiha bikin lê Îraniya bi xwe qebûl nekirin di vî rewşê da çend alternatîf henin yek li gor nirxandina min gor şahsen tiştê ku ez dixwînim di rewşa wiha da Îranê da rihat tiştê ku Amerîka dixwaze pêkanîna wî zehmet e yekê ku bibîne wek serokekî karibe di vî rewşê da Îranê bigîne ser hev Îraniyan û karibe Îranê îdare bike pir zehmet e erê navê hineka derbas dibin kurê şah ev xanima seroka Mücahîdînê Xalq navê wê çi bû hinek navên dî henin dibe ku hinek alternatîv li cem wan hebin lê ji derva montekirin wek Venezuela nagire ya em baş zanibin gor qeneeta min ku eger meriv baş bikolîne rast bixwîne wexta Trump telefonê Recep Tayyip Erdogan kir du mebestê wî hebûn gor min yek yanî wayî em lê dixin hûn helwesta xwe rast bikirin yani dizane Amerîka dizane ku Tirkiye esê xwe da aliyê Îranê dikire lê wayî em dibînin ku di jiyanê da piratî sahayê da pir bi dîqat te heta mimkûn e ew nake û axaftinên wan peyamên wan da jî pir bi îhtiyadin bi taybetî hûn dizanin Hakan Fîdan merivê Îranê yî bêdeng e û nahêlin ew jî bipêve ez dibêjim yek sebeb ew bû pêra peyvî Tirkiyê ra a dudiya jî tevî ev wek xwendinekî ye yanî mimkûn e li ser pezişkiyan hatibe axaftin bi Tirkaran yanî ji bo Tirka ji bo Tirkiyê pezişkiyan hem Tirk e û ehvenî şer e wexta tercîh be mimkûn e heta ana mayîna wî jî baldar e ji xwe bal dikişîne
çima evkneyi û serî danek mesaj dida yani ferq dixist navbera xwe evendî ew di du a sisiya bi rastî piştî vî saetê şûnda te jî got dixwaze rejîm bêguherandin neyê fiîlî êdî bingeha wî rejîmê fiîlî namîne piştî vî saetê şûnda eger velayetî faqih dibêjin ji bo Ayetullah Xamenî velayetî faqih bû mana wî serokê dînî ê ne tenê Îranê ê hemû şîayên ku henin rojhilata navîn be dervê rojhilata navîn be hemû serokê wan ê ruhanî ê dînî ye û velayetê faqih di wî menê de ye piştî ku ev çû û kadroyê wanê dî çûn û bingeha Îranê a eskerî û gelek tişta xas anha da darbe xuriye û ew ê xirab bikin hêjî xirab bikin rejîm bingeha wî namîne ha bi xwe re çi tîne viya da ne zelalî heyî ne Amerîka İsraîl ne zelalin qasê ku em dibînin ne Ewropayî û ne jî em karin tiştekî bêjin loma jî gelek tişt anha tarînin û gor wî rojane senaryo tên çêkirin yanî îro ew ê bibe serok ya jî sibê wa be zehmet e dimîne ku şer çi qasî berdewam dike dibe ku Îran piştî demekî şûnda berxwe nede fiîlî wek teslîmiyetekî bibe û wê çaxê jî yanî zehmet e welatekî mezin e 90 milyon e ne Îraq e li ser reşayî müdaxelekî tune be cîhanî hinek tiştan jî ji derva kontrolkirina wî zehmet e û ena beşa dinê de em ser bisekinin Kurdin, Belûcin, Erebin, vana Azerînin ew ê rihat bisekinin nesekinin loma wek denklemekî ye wek piralî û gelek tiştên ku meriv nikare pêşbînî bike bibîne têda hebin Bele li tiştê ya ew bi guherîna Îranê di rojhilata navîn jî ewkî dewletên derûdorê wî jî were guherte mesela Iraq mesela Sûriye hat guhertin zêde tesîra wî bandora wî li ser derûdora tune bû nebû mesela li ser Tirkiye nebû li ser Iraqê nebû nizam ser ku nebû lê guherîna sîstema Îranê di dewletên herêmê jî wek Iraq wek Tirkiye wek dîsa Sûriye û derên din jî di ewkê wan da jî guherîn çêbin yanî ku em lê dinêrin niha li Iraqê bixwe niha Iraqî bixwe ketine hev hêza ku dewleta Îranê dida Iraqê heşta şeعبî bû ya jî ew rêxistin ya jî partiyên ku yekser li gel wî bûn ew hêz jî dê bikeve ew jî nemîne werhasıl siyaseta nav Iraqê jî dê bixwazin nexwazin ew jî mecbûrin dê hinekî xwe biguherin her wiha piştî demokrasiya wê eger Kurd li Rojhilatê Kurdistanê qasê otonomî be jî bêje yerel yönetim be jî eger bi dest bixin li wê ew çax dîsa hem rewşa Iraqê dê biguhere û her wa dê rewşa Tirkiye jî biguhere û ê Sûriye jî pêra biguhere çi dibêjî ya tabii em hem hatin nokta ewa babeta xwe duyemîn hem jî te tiştê ku te got merek pêwîst e hinek vekê jî yanî em dizanin ew 400 sal e ji peymana Qasrî Şîrîn û Vir da navbera Osmaniya û Safaviya da û dema Cumhuriyetê de jî navbera dewleta Cumhuriyeta Tirk û a Farisa da şer çê nebûye hudud santîmekî nehatiye guherandin kevirên ku 400 sal berê wek kevirên hudud işaret kirine li ciyê xwe nin ev tê çi mane
400 ساله دنگکی بلانسکی دیروکی ژئوپۆلیتیک جۆرافیک و سیاسی هەیە ناوبەرا ترکا و ئیرانێدا هەجەما یاژی ترکادا ئەو حادیسە دکارە ڤیا بگوێرێنە ji ber çi yani 400 sal wexta tiştekî çêbûn hereketên millî tunebûn Kurd de hebûn lê wekî ro شعورا نتوي شعورا نتوي tunebûn dema împaratoriyet hebû lê îro guherandina rejîm bi xwe re valatiyekî bîne valatiyekî pir mezin û guherandinekî wek te got bîne ku ne wek Sûrî wek tiştekî lokal e yanî qasê xwe teşîra wî hebû guherandina ku li Îranê çêbe çend noxta da ew ê guherandinên bingehîn radîkal stratejîk bîne yek ev îslama siyasî ku biskadinê me behs kir proja Amerîka Ewropiya bû piştî rûxandina Sovyetê aniha pêra şer dikin ev proje ew ê dewam neke îro Şiî hîlala Şiîyayî valatiya ku ji hîlala Şiîya derket holê aniha îtîfaqa ya jî hîlala Sunnî a Îxwanê Mislimîn bi serî da Tirk dixwazin çê dibe ew ê berê xwe bidin vîya jî yanî xuyayê Amerîka, İsraîl û Ewropî jî naxwazin îslama siyasî êdî rojhilata navîn da wek heta îro payîdar be a duyemîn ê guherandinên ku Îranê da çêbin dîrekt tesîrî Tirkiye dikin tesîrî Tirkiye bikin tirsa Tirkiyeyê hemû hewldanên Tirkiye hemû ji bo wî tiştî ye ji bo Tirkiye guherandina rejîm ne mühîm e ji bo Tirkiye kî tê serî kî dimire Îran xira dibe serûbin dibe vîran dibe ne mühîm e ji bo Tirkiye işte Îran Müslüman e xelkê Müslüman bin nînga da ne mühîm e ji bo Tirkiye yek tişt heyî ew jî nebe ku Kurd wek Başûrê Kurdistanê û du wîra wek Rojavayên Kurdistanê valatî derkeve jî îstîfade bikin û Kurd di wê derê de jî bibin xwedî rolekî bibin aktör û faktörekî bibin xwedî statûyekî hemû tiştê wan bi vîya girêdayî bi vîya îndeks e loma eger refleksên Tirkiya Tirka meriv xwe taqîb dike dizane çi qasî ketî ev ê hewldanekî pir mezin da hê jî didin ku pêşiya van tiştan bigirin û pir ê tawîzê mezin bidin ku bidin Amerîka û İsraîl ku Kurd tişt nebin mêze nêzî li gorî Tirka dibêjin ji siya yek zêdetir Azerînin 30 milyon qala Azeriya nakin ya dibêjin Azeriya re resmen dibêjin dengê xwe nekin bi rejîmê re bin wî rejîmê biparêzin û Azerî dengê xwe nakin ew qas ji ber mesela Kurd û Kurdên wê derê ditirsin loma jî guherandinên Îranê vî saetê şûn da bi guherandina rejîm û guherandina ew ê hudûdkirînine mintiqayê da pêşiya guherandinên mezin veke bê hemdî xwe Amerîka jî İsraîl jî bixwaze pêşînek tişta bigire vê saetê şûn da zehmet be yanî em dikarin bi ser wan tişta yeko yeko bisekirin بله بله نه برنامه ما او قصه درێژ نینە li gor wextê xwe em biçin lê divî ew kî da em dizanin çend roj hêj pêşî da bereyekî ya jî hemahengiyekî di nav partî û rêxistinên Rojhilatê Kurdistanê de hebû lê divî dawiya hada ew têr nekir niha bi pênc qolî pênc alî pênc partiyên Kurdistanî li Rojhilata
روجلات کردستانê bi hev re hevkariyekî ya jî yekîtiyekî çêkirine tê gotin di nav yekîtiya wan da hem ji bo parastina ji nava ji bo parastina nav piştê vî ewkî parastina herêma, parastina bajara, parastina nizanim gunda û her wiha hêzên pêşmerge wiha peywendiyên bi derve re ji bo dîplomasî û nizam hemî tişta dibe ewkekî wisa amadekirine yani li ser wan tişta li hev hatine û di demekî nêzik de jî gelo hema qasa tê ewkê merva gelo haya vana jê hebû ku di lê bixin ku di pêşiya wê de rabûn hevkariyekî xwe wisa çêkirin û li ser van xalên giring hevkarî çêkirin ne ku hema wisa bi hev re bêjin em bibin yek deng û nizam çi di mesela eskerî de dibêjin ew çêkirine dibe mesela dîplomasiyê de mesela parastina bajara da mesela birêvebirina herêmê de û ji bo hemî bajarên li Rojhilatê Kurdistanê bi ewkekî wisa çêkirin elbet eva ji bo me ji bo Kurda ewkekî bêjin ewkê dilxweşiyekî baş e lê gelo çi qasa meriv dikare vana birêve bibe ji ber ku hinekî yek du hêzên din jî li derve mane ewana çima li derve mane elbet li ser sosyal medyada hinek tişt hene lê wekî din ka dê çawa bikin ka tu çawa dibîn meriv çi dikare bêje ez vî nizam. Tedî rast e yani ev demekî ev ava kiribûn navenda diyalogê ava kiribûn pên şeş rêxistina dûra ev piçekî firehtir kirin enek çerçevekî bêtir konkret somut jê re anîne hemûya li hev kirin pajak jî di nav da bû tenê komela zehmetkêşan şerh danîbû digot em ne dijin lê hinek daxwazê me henin em dixwazin evana zelal be Komela şoreşgerê zehmetkeş. erê îro ez bawerim Ebdullah Navî Ebdullah Muhtedî be daxuyenekî dabû gotibû bêje bila xelet neyê fêm kirin em ne li dijin me digot bila hinek tişt zelal bibin û wek daxwazê me hebûn ew ê pêk werin di evê da yekkirina ya jî îdara hevbeş a peşmerga eskerî û siyaseta müşterek parastina müşterek û tiştê wiha da ev daxwaza yekîtiyê hewlest û ruhê yekîtiyê di nav hêzên Kurdistana Rojhilat da hebû yanî bingeha wî heyî ne wek parçeyên dinê ye berê de jî heyî lê wek te îşaret kir bêguman berê ku Amerîka İsraîl li Îranê bixin di gelek aliya da lêkolînên xwe yê fireh dikin yanî ama dîrek rastorast ranebin yek û bi rêxistinê Kurda ra danûsandin pişê nekin jî bi kanalên îndîrek bi raporên xwe bi evên xwe dixwazin ew bikin bêguman daxwaza wan jî ku sibê du sibê tiştekî derkeve ortê Kurd karibin ew jî müdaxele bikin yani tiştê ku tevî bala meriv dikişîne mesela İsraîl Amerîka ne bê İsraîl aliyekî da giraniya xwe dayê ev qarakolên Îranê ên ku li Kurdistanê nin basê wan û ciyê wan ên eskerî pastaran ên şoreşê şoreştên pastara dibêjin vana bomba bikin ew jî ne bîla sebeb e
Ez bawerim heta anha Kurdên Rojhilatê rast hereket kirine, yani ku dernexistine pêş, di wî rewşê de rabin, ew bikin, rewşne zelale ne rast e. Xelk vir da wê de bêguman kêfxweşiya xwe bi şeklekî diyar dike, lê ew Tehranê jî de ew tişt henin, derê dî de jî henin. Yani benda wextin ji xwe siyasetê de berpirsiyatiya rêxistina ev e ku tam wextê rast da, tam wextê ku cîh dayî tam dema xwe mekana xwe û bi dostên rast re helwest bigirin û têkevin hereketê. Benda ewa xwenin, ez hêvîdar im ku vê carê hêzên Rojhilata Kurdistanê ji dema Hûmeynî piştîketina Şah Reza Pehlevî aynî tişta dubare nekin, wiha saf naîf nebin, bi ewa xwe bi wara Îraniyê re girê nedin ku bû sebeb ku rehmetî Abdurrahman Qasîmlo viyana şerefgenî Berlînê hatin şehîdkirin, ji vî naîftiyê, ji vî safîtiyê bû. Vê carê nekin baweriya xwe bi wan neynin û gor quweta xwe hereket bikin, yekitiya xwe xurt bikin. Faris dîrokê de tu carî bawerî bi Farisa nayê. Tarîx dibêje, ez û te em nabêjin. Tarîx dibêje, yani dîroka xwe da mêvanê xwe dawet kirine, li ser sofreyê ew kirine. Ji weka ku ew ê jeher dane wan, ewa siyaseta Farisa a dîrokî ev e, baweriya xwe bi wan neynin. Lê xeter heyî ku tiştekî ku pajak piştî vî daxuyaniyê ku helwesta xwe eşkera kir, rêyekî dib bigire, yani ewa rêya sisiya wexta dibêje tê vê vateyê ku ya em gor rewşê mêze bikin, ew rejîm em naparêzin, lê em ne pêranî jî bikeve ji tê vê maneyê. Em ne bi Amerîka û İsraîlê ranin û di nav yekîtiya Kurda da rol xirab nelîze. Em dizanin peymanên wan bi rejîma Îranê ra hebû. Hê resmen heya vê saetê jî negotî peymana me xira kiriye. Sibê du sibê were noxtakî gelek tiştên xwe wek li çawa Sûrî Esad hinek cî teslim kir, li wê derê de jî neke û problemekî dernekeve. Tiştê ku li Rojava çêbû, li Rojhilatê dubare nebe, xetera êrî mezin tiştê ku meriv difikrîne ev e. Loma jî Kurdên Rojhilatê lazim e wan tiştan ew bikin. Em jî bi her awayî karibin alîkariya wan bin. û yek noxta yani tirsa mezin yekê colanî neynin li ser tayîn nekin û Kurda mecbûr nekin ku bêjin away ana îxtidar heyî herin bi wara hûn jî bikevin peywendiyê, entegrasyonê. Am polîtika Amerîka bawerî pê nayê. Belê. Belê ji xwe Amerîka dibêje ez naxwazim birûxînim, lê ez dixwazim îdare bikim ku wek min rûnê wek min rabe, lê mesela eskeriya bicîkirina eskeriyê li Herêmên Kurdistanê li Mehabatê ewkên îthalat hêza wan li wê bihêz bû ku Îran li wê bicî kiribû. Dîsa li der û dorê Urmiyê ewkê îstixbaratê bicî bû, zêde bû li wê û alê Loristanê baregeha wan ê leşkerî zêde bûn Îranê û dîsa li Sinê dîsa wisa ewên pasdaran zêde bûn. Evana tev di dema ku Kurd tim li wê muxalefet bûne
و کرد بهز بونا يعني مخالفت تاخوا او كي خد بريفا برنقد نسكنينه جبوي جاوانا هزكي مزن عسكري باراستن و استخبارات لهرم كردستان زيده بجي كرنا اباجي مرف دبينا كو دوان دروجه هاي داويه دا د شر اسرائيل او كي اسرائيل بالتايبت لوان دراتخه دبكو دفيادا او كيكوي هبه يعني هدفك ارمانجك هبه ل هزوان لشکری هری بقوت لوان درایه لوان باجار کردستان او سبب اویجی جبر مخالفیات کردای لوی داره تبعث او که کر پژا که باور که پارتی و ریخستن روجلاتیو یا جمرون تر دزانن وانا باش ناستکن ل با آواکی سبب وان هنه که به هفرا کار بکن اما بنيرن كداويه دا تشاد به جي مترسيه مرب بيد ترسه فهيجي حتى نهاجي مثلا من هورنوي روجاواي كردستان دا هيجي بروبلمي وصل مزن هنا د اداره واندا دانشاندنا واندا فلانو بيوان ل روجلاتي كردستان ام بنيرن اگر فرسندكي وصل كيف دستوان كو بكاربن هرمي خو اداره بكن بنوی وی مرتبه او چاق امه ببینه کادی چاق بله ای رجلات کردستان هزینوان هم دهان ساله لوی داره بجینه و هم جی بقواتن و برخستنی نجی يعني وك اي او كنينه وك اي سوريني كو بي دبتن لوي برخستني و ابدنا للدربابون انها افا عكسيه وانا هزن رجلات كردستان هر يكي الهرم بخوا او كيوان بنجه وان او كيوان ساغلم هي يعني وقتی ما چنجر باسكر نوروز بار او كما باسكر مدید کو خلق لوی چوانه چتکه و فلانو بیان ما هی زوان لوی دید جبوی علی و زیده ناترسم البته به پروبلم درکبن کار پروبلم درکبه جبوی او که و از ویژم اگر تشتکی دن تنبه ام در باز خاله خواه ای روجاوای کردستانی ببن بله ام در باز وی ببن شرح های کل ایرانی نه دست بکریه باندورا وی لسر اوکیجی چه بیه بقصه که من شوپاندیه باندورا وی لسر روجاوای کردستانی جی چه بیه نها لگور پیمانه که وی داویه ها گرتنه لگور وان لحف کرنا آنها ایدی زودتر دچن برایوه دچن هنه که گاوین او داویجن حتی ایرو دو هم برز نیچیروان برزانی هم رزدار مسعود برزانی هم مسرور برزانی مسرور به مظلوم عبدی را خبر ده ادنی به شرع را خبر دانه ادنی برز نیچیروان برزانی به برپرسیوان دروا را خبر دانه شامی را ور حاصل دوی نابینی دا هنه گوهرتن هنه که او لویا لیجی هنه حتی هزکی او که سوریه ج نافچه کی چی بو ناوی شیخلرا کو جرات بجن شیخلرا جو درکتیه تسلیم هزین کردستانی کریه تسلیم آسایشا کردا کریه ایرو ویجی او نشان کرن ور حاصل و هنا کی تشت به بروا دچن لی براستی روجا کو گرم بیا چیا سر ایرانه مرد تشتدن زیده نابیسه روجاوای کردستان زیده نابیسه لی دوی نابری دا تشتوسا او پیکتن لیور یا او داخوازا کردا که رو کارن بیجن یا شخوا هم هری مخواد ادارت کن بحثا اوتونومیا چت کن هون بحثا کیجا اوتونومیا بحثا کیجا ادارت کن که از خواه بپاریزم یا از بریوه مش خواه از لیمه شخوا از خواه بپاریزم دوی هزه ما روجاوای کردستان داخوازا هنه که تشتیدن بکن پیشوتر بکن از لیور ببرمش طرفه یا طبعا روجاوا بدنگیه که هی يعني او جيه كيف خوشي او يعني حتى دو هفته بريجي كرد نكاربون خوم بكن
بروج بشاو همو تشت لسر روجاوای بو جبرکو خلقی ما روجاوا لبر جنوسایده کی قطیامه کی مزم بو او روش پیشاوی هاته گرتن و جوی شوندا نسبتا آرامی هی او باشه و مداخلین وها بر بچاو توننن هنک تشت دبن لگور کل هف کرنه ام بیجن هیزین حکومتا شامی وک بچاو مرف ناو بکه گل هواتنی یا سمبولیک به هاتن کامشلو چون حسکی و هنک جیدنی در ویوی زیده اوک نبو هنک جیادا پوزیشونی خود گوهراندن هر دو آلیاجی اوج نورماله لی مسئله دواری سیاسی دا نزلاله یک او مهمه یعنی روشا کو آنها جی هی روشا فیلیه yani ew rewşa fiilî hêjî merv dikare bêje ku eweka berjevendiya Kurda dayê qet nebe ciyê ku Kurd têdanin piranî têdanin bê ku Kubanê hêjî dibin dorpêçê daye ew rewşa fiilî ew ê çawa di warê siyasî îdarî û hukukiyê da bê navkirin bê qebûlkirin ev mihîme her du alî jî xuyayî wext qezenc dikin em dizanin ku Kurda bi rastî darbekî xwarin yanî gelek kuştî henin gelek dîlê Kurda henin ê Şamê jî henin lê xelkê Kurd dê û bavên wan ku vindayînin ecizin dibêjin zarê me li kûnin ewin ew ne zelale hinek tij me ne zelalin lê şer e çi dibe bila bibe ji îro şûnde mihîm di kanûna bingehî yani anayasa Sûrî da rewşa Kurda mintiqa Kurda wê çawa bê ew kirin tarîf kirin ew mihîm e û noxta mihîm belkî a hêrî girîng jî statûya zimanê Kurdî ye yani heya derecekî bingehekî çêbûyî heya îro mekteba da bi Kurdî perwerde kirine ew kirine ê resmî berdewam bibe nebe ê zimanê Kurdî wek Şam dibêje 2 saat wek dersekî Tirkiye dibêjin dersa bijarte be çawa be ew tişt ne zelalin û ew tiştê ku İranê li şerê İranê Amerîka û İsraîl piçekî siya xwe dayê ser wê dirê bêdengî heyî ev dualî hem baş e hem xirab e aliyê başî ev e ku Tirk vê carê bi Îranê re meşgûlin yani wexta hizbê Şamê wan cihadîsta êriş birin ser Kurda Tirkiye firsat dîdî got firsat ew firsate jê ew bikin anha ew rewş aleyê Tirkiye dayê loma wek te got eger bêdengî heyî yek jî sebeb ev e Tirkiye naxwaze di wexta Îranê de ew tişt bibin li wê dirê dîsa ew bike ji bo Kurda şerên Ukrayna hinek ciyên dî pêşiya Kurda girtin mesela Kurd ew bû navberê da çûn lê a Îranê bêtir bîne rojevê yani ew ê Şam jî hesabê xwe bike Tirkiye jî vê hesabê xwe bike ê têkiliya nav Kurda xurt be ê moralê Kurda xurt be rojhilat eger ew jî fiîlî rewşekî derkeve ji mehebatê heya Qamişlo Efrînê ê Kurd karibin rihat herin werin qetine be ew ji bo Kurda pêşeroja Kurda baş e loma eger Kurd ew bikin özet bikin mesele jî îro şunda Kurd navxwe da yek bin ew heyetekî hewbeş li gor qerar û ruhê konferansa Qamişloyê hereket bikin ya têxin jiyanê warê dîplomasî da ev
افارتو کو او زمینه کو گرتن منیه دا پارلمنت های اروپایی دا ویا بردوام بن تکلیه خو آسیسیا جی حتی ممکن باش خوجه ایدولوژیک وسایت هگومانیا ای اپوجیتی خلاص بکن بو ما کردین پاچین دنی کو دروا اوتشتمیی من بله ناش خواهد هفته کی بره مظلوم عبدی به هیئت انا کسیرا و او کرا خبر دابون هاتنا بهر دوی دا جاره کی دن او کرن که جاره کی دن لأو کی وگرن لسروان هفدیتنا خواه 26 نیسان 2025 جاره کی دن لوی وگرن و لسر هنه کی تشتا بهورا تف بگرن جبوی هاتبونه بهر جوینه کی وسا چه کربون و لی بریارا یکیتی اوروپا که جبو روجلاتی چه روجاوای کردستانی گرتبون که ده اوی پشکریا وی بکن به بردوامی ناز بکن و پشکریا وی بکن و هر وقت الهام احمد و تزانی شروانه کی جنجی به هورا لوی چبونه جوینا وان لوی جوان سوز گرتبون و جوان لوی جوان اوکه کی خواستن گارانتوری خواستن یکیتی اوروپا گارانتوری خواستن یکیتی اوروپا جی نگوتنا لی چه قصد بکن ام نزانن لی و دیسا او جوینا که لألمانیا هاتبو پیکانین نها درته در وقت تیزانین که هاتنا مظلوم عبدی و الهام احمد با وی جوینی یکسر داخواز امریکایه امریکا جوارا گوتیه اگر اوانا نین ام بارا ناجبن جبوی وانا آنی نه جوینه و مدید که بهورا رنشت بون اوا جی پینگا بکی رند بو یعنی اوکی کی رند بو که اوکی احمد شرعه که نکاره دیوسا بسری خواه وسا گاف باویجه و چت خوازه وسا بکه هناك تشت هنا حميد تش دي ساجي وقت سري دا مجود دمينا لسر داخواز وهفكاريا كردا للرجوای كردستاني اگر بکاربن داخواز خواب بکن یک و داخواز خواب بلند بکن و به هفرا تف بگرن او روشکی نها باشتر روشین باشتر به دست بخن او جد بنا سروانا اما بنیرن لهلبت باندورا شر ایران جی لسر ده چه ببه اگر لإيران گوهرتن اکی بنگهین چه ببه ده لویجی باندوراوی زیده ببه جویجی ام درباز بن ورن سر پروسیا ترکیه کت بیجه ترکیه چه پروسیا به ترور امور نوه من او کر جارا دنجی من بحث کربون که در راپورا وانین او که دا که درخسته بون تو تشتکیش بو کردا تنه بو و حتی نهاجی هید تشتکی تنه تشتکی نوجی که جدر وای تشتکی که مدگو تشتکی نو پیک نهات مدگو بلکی مبخه او که بنره و وساد گوتا لیوسانی نه لی براستی جی اول ساله که ام چد بیجن همه بیجه حمی لسر هف راست درته و حتی نهاجی تشتکی تنه نها ایجاد بیجن امه پشتی عیدا رمضانه هناکی گوهرتنا چه بکن پشتی عیدا رمضانه جی گوه دیاره دیبسکن حتی پشتی ایران کات چت قومه لگوروی گاو باویجن از اوسا بیجن اگر ایران گاوه کی باش هات آویتن دی ترکیه جی مجبور به گاوه کی باویجه اگر نه خدا جی سری دا چوا که مدگوت تخوازن کرده بخاپینن تخوازن کرده سیاست دور بخون تخوازن کرده به عالی به طرف بیلن دیسا جی هدف وان اوه که ایجاد چت بیجه نزان yani ciye kutu nokta dani az ve dere bigre yani de diroka Türkada tüccari Türka problemin xo bereda ditine li kabul nekrine u jira çareseriye ki nanine tişte ku kavimiye diroka Türkada timmi
یا جی هنک لسری وان خستیه بچو و مجبور بونه بفکره کو جی امپراتوریته کی تا جویانا ترابلسکارت لیبیا هیا حدود ایرانه سه قطعه دا امپراتوریت بو رو هر روز ده ولاته کی پارچه کی وندا دکرن حتی که هاتن اول لسری وان خستن بچو نو قبول کرن کو مسئله چیه؟ مثلا کرد به طیبت وهای حتی که سر وان فرض نبویی مجبور نبونه شرطین در و هندری دنیای وان مجبور نکرنه تش نکرنه گوهراندنه کو چه دبن دان ترکا قبول کرن کو وای لسر روجاوای بچکی بدنگ مانه یعنی وک ضمن بجی وک قبول کرن وی روشی و بی حالی خویا یا ناد گوتن بلا هموت جورتی راکن جبر چه جبر کو امریکا اوروپا مساجین اوک هشت گرام جواراشان و مثلا ایران جی ایوها به بگمان دیرک لسر تشیر دکه لتوی ویاجی حیاکو شکستنه کی نخواه ترکیه نافوه دا شکستنه کی سیاسی یا جی آبوری یا جی عسکری یا به شکل کی اوی گاو ناویجه لی به حمد مجبوره دنگ خو دی کم بکه او راپورا کو تا کرتاهی آوی گو تو تشتی دا توننن تنه دو تشت بحثا وانده به یک قیوم راکن هون راکن چه ده به رانکن چه به نه قیوما راناکن که کو قیوما راکن جی نهاد ویژن برا مجلس بریار بده یکی دنی هل بشیره normal او در آنها یاسوان ده هبو اوی راکربون دوی بین نجی جاردن اره yani bejin hem dikarin maksat ser mesela kayyuma bisekinin o lazım em biryarın mahkema hakkı insana Avrupa'yı bidin berçava beyvan du tişta tu tiştine şkos ev fiilen ev tişt dijane dane dünya juvara dibêje servan farz kiriye tu tişteki tu neyli jaliye Abdullah Öcalan'da apujitiye da heye hayata kucara davi çu imrali Abdullah Öcalan ev mesaj ani tarifa evvelatiye dik vatandaşiye dik çiye eko be eva devleti ra giredayinin vek evvelati be kabul kirin be devleti va giredayı o yani vek tişte kul Amerika hey Amerika hem dizanin ji xelqên berê hebûn înkaya bigire nizanim kî İngiliz, Fransî, hem İtalî, Swêdî ji her welatê dünyayê însan çûn civatek pêk anîn navê wî welatê kirin Amerîka û nasnameyekî müşterek wek Amerîkanî müşterek nasnama wan e ziman İngiliz e İngilîzkî ye lê ew ê dî zimanê xwe karin wek Kurda malê xwe da bipeyvin wek tarîfekî wiha bîne erê wek ne etnîk grûp ne dînî ne mezhebî bi hevwelatiyê ku bi dewletê ra girêdayî tarîf dike ku tiştê ku hêrî xirab ji bo Kurda xwe ev e dixwaze vêya resmî bike hukukî bingehekî jêra çêke ya van madde 66 yaş koyu Türkiye kanunu erê o netice dîsa Tirk e yani ê ku bi bağên hevwelatiyê vatandaşiyê ra bi devletê girêdayînin vatandaşê Tirkiyey'nin Türkiye yani ne Anadolu ne Mezopotamya ne Kürdistan
Türkiye'nin yani aynı deriye, aynı tişte o netice hatiye ve deri le xitmandin heye yani dualici xitmandin heyi aheri balkeş hedi dınav tabana wan kitla dem partiye da deng derdkevin acizî xuya dibin erê hûn gotin bisekin tiştan sene way tiştunene hûn dibînin ew ê bi xwe ra heya kî derê diçe mîhîm e lê bi xwe ra rojekî rêyekî mecrayekî bîne wek şikestinekî teqandinekî bi xwe ra bîne em Kurd hêzên dinê çi dikin di wî warî da çi haziriya wan hey a mîhîm jî ev e yani. بله Ah, بله gelek spas tiştek Spas ez bêjim tune ez bêjim eger pirs mirs jî tune bin nerê em girê bidin. em girê bidin em nizan pirs hene tune ne o zaman dibêje tu pirs tune ne baş e mala te ava Nana ve cevaba spas bo gelekî hemû belê erê êkume gudarî dikin. belê Spas bo em wezî. spasê hemû bînerên çarpel medya panorama çarpelê dikin ku ava saetekî em bi hev rane her wiha spasê ozan dikin ku ew jî di pişt Spas. rejiyê de bi me re ye û em dibêjin heta bernamekî din hûn te bimînin xêr û xweşiyê de şeva mîne xweş. Çok hoş.